Kakenhuan jong kahnyo trap Integrated Territorial Organization HITO Eastern Zone Riboy District hadin ke jing yo jing ujor halor ke jing teritorti jong kontraktor ya kowe surok balamang na ketnat PWD. Kinong elam kaseng klasim kias non menet jurep ingin ke surok beladap shna noduk ke shnong nong luom sya keti kabahap apo kabhoy rembong CNRD block. Ha kene ke jing le jurep ke HITO dalam kemat presiden uba Will Starson Working President uba Abor Nongrum jong ke HITO District Riboy bat kiwe kidong yalam. Ha kabah kini kejing jurep lalap pelen ba kejing tre yak surok rong kam shimlalong ka tenat ne ka ajing hun. Na kaliang kinong yalam kila penrem juru yu kontraktor ubala pentre kini surok ha kabalalap ba rong galong ka bastang bah. Bat kamdon kanu kejing yada ka kenro lani ka guard wall bat wat kinala lani ki surok ru shimlashna satya kabalaban pensniu no ya kena surok tang hapok kat tukene benai. Kumta na kaliang keseng kelada wajur na ketenat PWD bagari ban betha mardor kontraktor bonchna thamai no mardor kena surok na kebenta kabah kamyat jong kipat ba. Leng ba ka jing yo jing ujor jong i lagi nong song snong bagadon hapdeng jong ka jing bom bet bom biang nadu u gat wall kenyo i hne bawa khalam no i side drain kilong ki bom biang bon bet bat dakawan dakajing wan ban jurep kujing i deki dalak kijong ki khmat ni bu kajing kerpat sya ki badai ban trei ki ya kontraktor maun pen trei biang saisien ya ka ha nang bakan long ka jing mentoy yang i ki nong song snong ka dong ba kathan chene ki ba pendon kam ya ka surok ni wan hang ne ban jurep yaw ne surok ubana po umkti syadu syanong lom ni isu sisa yaw ne surok hakaba u kontraktor u klam pentrai bhai ka nek surok katkum ka jingpei bat ka jingmi jongi mentagasngi habang ni wan jurep yaw ne surok ni isu bun ki jigduna hakaba yaw surok ru klam pentrai bha ni i bagi gat wall ru kamlong kataga bapaka kumbala penmang banle bat hakujuk oporo ni i ba yaw gadwal badai banle ro la khlem no te kuntangi dawa ya katnat PWD ma pin subha ban tray murder ban penbhai kanek surok lada ngina kalyang jong kaseng hadin ba ngiwan ban jurip ya kane saisin pat lada ngidang yu i ba ngina kalyang jong kaseng niya ikhmat habay day bat kane ka banta